ndibuka umunsi umwe igihe twari ko turogana muri pisine narabonye indasagutse irenga 12 mu mugongo bibonekana ko ari iz'abapfumu baguciye hajya n'ibihere byaneye bibonekana rero ko nawe uraroga utarogora roga reka mba nararongoye sabana umunani ku bagore batandatu we wararongoye wetu warumuye hepfo kuri reka maze wete yarambe wete yaramuye wetu twari ko turatera anese naje wetu baramuye twebwe tuvuye ry'amahera tuvuye kurya amahera aho ya frere wetu yaguishi tuvuye kundonda jenga na support wewe wetu asigameza na bego nivyo bibazo nifuza ko umishura kuko sinkibona filime zawe sinzi uyu ko ari mu managere mushasha ugomba kwakira sinzi ko ari ukuzima sinzi ko wabivuyemo shaka ubwira abagukurikirana abafanzi bawe nimba byukuri ukiri umukinyi wa filime canke warabivuyemo kuko je sinkibona filime zawe Hello bakunzi ya Ken TV kanogenda baramutsenda bahe mwiriwe na bwake bitewe na umere muherereye impande zene dushi uno musire twagendeye mu karere ka Ruzo urabona na microphone twayizanye no musi tugomba gukora ki professionnel aho tugenda ata microphone dufise aha turi kubone Apotre Bwenge umukinyi w'amafilm na shoot film na comedy akaba ari Apotre Bwenge ari geze mu mene kingereye ko hirya turi kumwe na Sempia ya mudogiteri muzorani sana ariko umudogiteri atagira diplome akaba ari diplome zipo yitwa Sempia ya diplome tagira ko kasha leta atkaba turi kumwe na watu mumenyere ku izina rya Yesu uwita Mesiano ubu yabaye mustare sinzi urabona nabo no musi wa Yesu umugiye jihereza n'ugene yabariye turi kumwe na mufano unaona kitu kinatagata hapo lakini unaweza kutana kwa 2000 tu au 1500 lakini anapata tu milionere sisi sitakupa ruhusa kuongea rero akaba yitwa mufano rero urabona ko ari Bowazi afise indanini cyane gose no musi rero turi ahantu mu karere ka Ruziba aho twasanze we twamuvumbuye ariko acatinga n'abara benshi bose barambira 35 nawo undi urangongera koza umugore wanje nawe ufise squatter musheri wawe reka tuwe rero bavuze yuko bakeneye ngo ibintu tuyagira ariko mufano kubera kwitwa mufano kuvuga abantu baba bari hamwe mufano abantu bose turumwe mufano bisubira mu bantu bose turumwe no gufananisha China abantu bagomba gusa n'abantu bagomba gusa abantu bose turi bamwe mugaba jora ababowazi yanje n'intoya ubwe bowazi nitwa bamwe gusa umubwiye mwana wa mama nora byakoze b'Imana ko byo guhanga ninda ndagutije imisi woca womba uragumana uyo tumumu nano yayakini yoca yompa ngabya Yesu yoca byagarara yaje kwe watu tumaze imisi tubona wewe aho twahuriye mu ntara ya Makamba mbega Makamba ragiye kora impande zire kutwandanye ona yamaze imisi ndi muri concert muri concert kuteramisha abantu okay reka Sempi wewe unafanya dogiteri makweli wewe ni dogiteri mimi ni doctor sogea hapa kwanza ni daktari kabisa wa madawa ya Kirundi huwa anafanya vitu vizuri ibintu binshi mucawo oya njewe nafasha abantu benshi mu bintu binshi bitandukane baragwara ibintu binshi iburozi ibiki njewe nirabafasha ego ku matibabu na mimi ni katika industry tena mimi kuwa na kwaga msanii wa industry wa music wa igizo na kwa sasa timu yenye nikuemo ndani yenye kuwa nafanyia hemo kazi zaidi ni timu gani Apotre Bwenge timu ndio timu Apotre Bwenge yenye ipo na mimi tena kundi yenye inaokopeka kundi yenye inapendwa kundi yenye ipo kabisa yani kwenye chata sawa reka twegeze nga Apotre Bwenge abantu bese bavuga ko ukoresha uburozi tubaharira uno busi byo biragutekurukanye usigaye uvise dogiteri wa Chenyeji kwenye timu hauja kubara kama una wanga ubundi nawa kamera gore neza kari okay bakunze ba Ken TV kandi ubundi gukoresha kuvuga ngo dukoresha uburozi kwisi nta utaroga ibi batandukanya nimvo zo kuroga
kandi nawe uri umurozi bwawe uyaje kandi harija mu mama yagishirikira misi kandi ndabizi kuko ndibuka umunsi umwe igihe twari ko turogana muri pisine narabonye indasago zirenga 12 mu mugongo bibonekana ko ari iz'abapfumu baguciye hajya n'igihere vyanteye bibonekana rero ko nawe uraroga utarogora roga reka mbaze uriya mazu baze kurara bitanda kintu ibyo bavuze none ko bameshe bro bacivuga muri kondamantere abantu barabesha iyo ndaya ntiyo bivuga ko simuze umukobwa niwo uwo mwaryamanye wavuze ko ata mugore ufise uwo mwaryamanye ko vuga umushitsi iyo ndaya mwaryamanye rakumva yego wewe yarabaciye atwenga ngaburo sibyitereye mwumvise umuriza umona mihi Bariko barambeshere abagabo rero uno munsi bavuga ati wewe utugire presentation hamucumba mu kiganiro twebwe tugira uno munsi tubazanya hagati yacu rero ngo umudirector ngo ino team yo kubazanya ibibazo uno munsi ngo ni Apotre Bwenge ngo we tusinzi ibyo babashwanye bapfa ewe tegera imbere egeraga ndabibutse ko tuvuye gusohora umwana wa Apotre Bwenge kano kanya Bwenge yabyaye umwana ganayo niwakayajya bana ayo ubundi ntunambeshere ubundi sindarongora aracana umukene Yesu banuka Yesu ariko yakini uramuze aho sheri wanje aho herereye murabizi abamenyesha amakuru n'abanyarusaku sindabya none ameke nacyo wetu ariko ari wabihereramo wewe waziridire wewe kuguma winjira mu bega hora nawe nyimba ari komeze ndabona mugorofisha yewe bone soye banyisa no mumaza kuronga iyo wewe nacho kwenga wewe ndazi kumushiri wawe ndabona yewe nararongoye sabana umunani ku bagore batandatu wewe wararongoye wetu waravuye hevye kuri reka maze weteramwe weteravuye wetu twari ko turatera anese nawe wetu baravuye twebwe tuvuye kurya amahera tuvuye kurya amahera aho hafi frere wetu yaguhisha tuvuye kundonda jenga na support wewe wetu asigameza nabego wetu avuye kundondera wetu wararevye yambaye ibutura oya yambaye ipataro oya ni butura okay yo muzira twendirusha chiro costume yo costume nukawa ikaranise bakunzi yamayero y'amasefa bakunzi bayakindi TV okay reka rero duhe ijambo Apotre Bwenge umusore w'umupapa kubera ko murabona yuko nawe amaze kubona inzu nyinshi yo kuri mu birabira najyari namuguti ko kwiremba je kuronda mushikanda ariko reka rero tubana inganira baza we ture izo baduhamagariye ngo ninda barabishiye kamera n'umupe hanyuma mbere na mbere ndashimiye yakini nk'umunyarusaku avuga ibintu bitari byo niyubawe hanyuma ikintu nyamukuru nagomba kubaza abakunzi ba yakini TV bakunzi ba Apotre Bwenge TV kuri Facebook cyane Apotre Bwenge YouTube na YouTube n'izindi mbuga zitandukanye wetu matsimisi ntabona filime ziwe tumumenyereye yambaye ikanzu afise ubwanwa akaba matsimisi atari parakina Bizimana sanze bari kumwe na Mufano hari ibintu nagomba kumubaza nka bibiri nimba mbega woba warazimye utagikina filime woba warabivuyemo n'amahera yaheze cyane waraguye inganga yaraheze cyane wifuza management nibyo bibazo nifuza ko unyishura kuko sinkibona filime zawe sinzi uyu ko ari mu manager mushasha ugomba kwakira sinzi ko ari ukuzima sinzi ko wabivuyemo shaka ubwira abagukurikirana abafanzi bawe nimba byukuri ukira umukinyi wa filime cyangwa warabivuyemo kuko je sinkibona filime zawe abakunzi ba Yakini TV Burundi namagero ubwo bakubera uyu small page abazi byo yuzuye banki kandi basuguriye neza kuzima ko umuntu nihajya mu gihe utabumukurikirana sivyo niho werazimye mugabo mu gihe umubona mbirigiye araboneka uvuze rero nimba uvuze ko nazimye no kudakurikirana imbuga zanje niko mbwira bose hama nawe urimo kuko nabazanye kamera ngaho ikandababwire kandi twebwe turi mu ntunze turi mu bwubako rwa TV shasha we tonati
ariko gusa donc ni bya bindi byo kugira na bya bindi byo kwimura mugabo inyuma yo ngaho naho bisa nkaho tuko turakreya izindi company ziba zibiri hariho company nshasha tugomba dushire ku mugaragaro yitwa Isomero Group Company kuvuga ni group zobe nini ya cyane apari ya West Company apari ya West Company donc habayo plan A na plan B voilà amuna agakora rero nabasabye umanze mwirukange muge subscribe bas free Isomero TV kugira ngo bigende neza tugomba kubazanira nzeye studio record studio vraiment mutazomenyere kandi tukaba upload usamaze neza kandi yazakatari kure tukongera tukababwira ko na baklipe video kubaririmbye ko hejuru kugwego ko namwe mugiye kuronka abantu bakorera neza cyane kandi vuba turi mu gutanga na promotion baririmbye bakazi hejuru kugira ngo bigende neza nibaza yuko rero muri zomvo kuzima ahubwo no kwirukana aba boss kugira ngo badufashe koye mu boss hano urabona vuye nawe kugira ngo turabe ko icyo mwadufasha hari ikindi kibazo ntaguciriyemo hariho akavideo kariko karasirikira ku mbuga muri iyi minsi wambaye igishusho ya Yesu uriko werekana ibintu wanditse ku kuboko wanditse ku izina ry'umunyacubahiro ntiriwe ndavuga mugabo ako kavideo kari ku mbuga ngurukana bumenyi eske mu kuzima kwawe woba wagombye kwandika rijya zina ry'ujya muntu ku kuboko kwawe kugira urabe ko woduza izina canke ni mumvo zoko zuko wari kurarondera support kujya muntu kuko ako kavideo kariho uriko werekana wakoreye kuri Isoko TV okay ndibuka wari kurerekana izina ry'umuntu w'umwubahwa wanditse ku kuboko ese ugomba wagombye kwerekana iki muri make kuko warazimye akavideo uheruka kurungika gato nako werekana ujya muntu ntiriwe ndavuga atavugwa mu izina karahari yafukura ajya kuba nta megafisi oya sinokwirwa ndafukura we ubwe ni wakagombora cha kwisoko oya ireka tura karahari cyangwa fukura cyangwa nimwabikenera umuntu wanje nabaza atwereke naponda yakinwe wanze iryo zina kwanza uri wetu oya izina riri urivuga uricuritse ikumwe no mutu hanyuma oya vuga yanditswe mu cubahiro hanyuma abakunzi ba Yakine TV ngira ndakabereka akavideo kubera adashimye kugira ama megofisi usanga yizayaga mukama oya igikuru nabacike wetu oya wetu jewe waranyegereje uri manager wa wetu bisobanura ko ari wowe namutegetse kwandika bijya yanditse ku kuboko apote bwenge ngira ngo ngira ndakubaza kimwe ngira ngo niwe utakuvuga uvuze yuko ibyanze ku kuboko aje naye mutegetse wetu afsinaka wetu arakwica imyaka ubona none kaminuza afise no mwisha kwandika cyangwa arandika ntabwo sinabacicewe akavideo uragomba unyishura bakunzi ba Yakine TV uyu muramutse abantu bose bitwa ba mufano mu Giswahili yitwa Karorero nabantu nyene ubaba bametsuku akaho baba bahagaze ikibazo nakibacice wetu ndagomba twishure boreka ndabishure uwo muntu nawe karavuga ntaratwereka izina nabatwereka izina ngiye basi ndabyishure reka byishure bon kuba yanashizeho tatuwaje mukuru w'igihugu nibaza yuko benshi barabimbagije mu matiba atandukanye suko navuze ngo ndashaka ngo ampamagare cyangwa no nabishize ku rukundo rw'iwanje kandi ndamukundira iki ndamukundira ibikorwa byiwe sibyo iyo twiga avuze ati abarundi mu Korea donc umva na karokeza ndamukundira iki mu gihe atubwiye ati fata isuka muje ku mirimo kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu kugira bigende neza rero nanje namushize tatuwaje ku kuboko bivuze ngo iyo ngomba gukora amaze kurapa kuboko kwanje cyangwa ati mwanya gukura ageze donc niyo mugabo numva anyinspira anjohera niyo mugabo numva ko ari umugabo muri jewe sibyo nabikizire kugurukundo namukunda wamuseho nka Sebarundi yene ukunda cyane benshi nimuso kubangone ngo gucoresha amamagaye inzo itabanye nukurukundo gusa ndamukunda cyane twabonye umupeti umwe yanditse izina yiwe kuri ya Natasha ku mubiri wiwe baramutobagura none Natasha acha nawe aramutuma kwa mupeti
aramushimira acamukubita amakofi amukubita amakofi 5 cyangwa amakofi 10 yari 5 aracara aramubwira ati ntuzogaruke wambaye kujya cyane nawe wabonye ijya Natasha yagize ati nanjye ninashe ko son excellence bazuca nanjye bampamagara cyangwa utabakofi cyane twese turamukunda mugabo nitumwambire ngo tuce tubitangaza mu bimenyesha bijya nibaza ko biba bifise ico bisobanura niba babahende abo usaba mbere saba kabiri kandi abasivili mugende bukebuke namubakije kubyo nabo tatuwaje y'umukuru w'igihugu reka yabasiguriye neza bon si kuvuga ngo nibindi oya je ni nkuko basi wewe ushobora kwareka ko izina ry'Imana none wanditse izina ry'Imana ugomba gucoresha Imana none nimba wanditse izina ry'Imana si mugabo yo dusenze Imana turayisaba kugira iko ndabeka rero signification tatuwaje bon kandi kindi naco nibaza yuko jewe abasivile kenshi ngo bambwira ibintu by'amajambo mugabo nk'abantu banyabo muri leta bobo eba n'abantu abwo bambwira none ijambo umusivile ryo risobanura iki kandi kiganiro gikora ntiwagikoranye n'abasirikare wagikoreshejwe n'umusivile we niyo tatuwayi wayica umusivile ni wayikucafyeko kandi wabicishije kuri TV y'umusivile okay none nakoze amakosa oya twagomba gukuramo ikintu bita umusivile iryo jambo basi umwene gihugu bazi aho rero umwene gihugu ndi neza mwera barajere wawe ndaravuga ko abamuturi hanyuma rero ico nagomba ndamubatse yabyemeye nibaza ko nari nkeneye kumenya ko yagombye gucoresha kuko twarabonye ba gasore baririmba zancorera n'abandi bagiye bacoresha batandukanye rero nawe bamaze kubona irya ntuze mu makomantere kuko naje kuri stati yanje kariko abambagije bose bambagije bati uwo muntu kugira yerekane ko mukunda nimaka bicishe ku marezo soshe ko yamwiyanditse ko ku kuboko eski ibi bintu ntagomba ko bigera kuracoresha niyo mpamvu navuze ngo noneho bacoreye oya bacoreye muri make twese abanyamwuga mu Burundi perezida aradutera intege akavuga ati nimukore wandaye ukora mujya ku mirimo itera imbere kuba yarayanditse ko rero je ndibaza nta kosa rito yagiye umufuko wose ugena amafaranga nimba mu mufuko yakamye bakabavuga ngo tuwe n'amafaranga yakabara mu mufuko yakamye ingomba apostinge nyakubaho jewe ndakunda ibikorwa sawa irababaza namwe muradoshaka gato kuko bigaragaza yabisiguye neza yavuze ati je nkunda umukuru w'igihugu akunda ibikorwa akora n'ibyaduhimiriza twebwe abene gihugu dukora mugo ko bindi ntumbere ubona nawe mushaka gucoresha nabukuri ukuntu bivuga imbere ya kamera ugurahamwe ucuvuga ati ko mukuru w'igihugu jende umunebwe vuga neza jende umunebwe unchorera kandi mbise moko n'amaguru abiri n'umugabo ndira kwaza abishire bazuhore wibaradore ariko ndibaza jeba ndi apotere bwe uyu mujureste wawe afite intumbe ashaka kumukora yakiriya gusobanura tatuwaje y'umukuru w'igihugu yazinga n'urukunda mu rero navyo bisaba gukora n'ivyamagara abarundi bose bakora we yaciye afatira agomba imboga zitandukanye no guca bishira kuri film yewe no mucumbi wanje utuye amafoto y'umukuru w'igihugu ndira gato jewe aragomba bagucorera bavuga ati je mfise amaboko n'amaguru bikomeye mfise amaboko n'amaguru mfise amaboko n'amaguru ubu nabaye umunebwe ncorera okay ukugera kugira we tuyandike kw'ivyo bintu yagombye kuvuga ati nabuda ncorera niyo siguro duhaye bakunzi bayakinetse asobanuye avuga ngo wetu mu kuvyandika yashatse kuvuga ati nyakubahwa naherewe ncorera icyatsi utaduga ibiro mugabo gusa
kugira inda nayo nini birashika akaba ari tateniya na tasikari kandi twonarara turi imbere ya kamera wosanga atani ibihumbi 10 ufise ari ukuvyigaga iri ni isanduku gisezerano noyigwindimwe uvuga na bihumbi 10 ufise wewe ku miliyoni yamwa ku miliyoni ucacanga hana guhonyera ku bitu miliyoni nanje utawunyeretse ica ndaguhonyora kuri miliyoni telefoni paramara ku munara iyo ni nasohotse bakunzi bayakine wewe ko amakuru ufise avuga ko ukenye mu bandi yoba yituye umukene kandi asanzwe ari umugatunze abana batanu akena n'abana ntunze wakoze wa TV muravyumva uyafana batanu abagore banga mushika warimo mushika leo mureka niyo kweza wewe shakureka mushika munigari nejo naramwambitse mushema wewe kutushikuja ntugira siba yafa sawa na mushika warimo mo tumaze gukunda ni batatu oya ufite abana batanu abagore batatu abo bana nabo ntunze mwana bitagwanje ngo jewe ndumuvye ucuvuga ko ufise batatu mu majambo make bakunze bayakina TV ni ndaya kuko mu mategeko y'igihugu twemerewe umugore umwe yakini TV bunya uramufise haje yinde jewe nabivutsa kuva gitambura ikiganiro ko tawe mfise avuga yuko ari umusore w'igisogwa aragivugira ntaco shaka unyite guteba kuronga ariko journalist utinya imana wese ndakubonye mutana nimutse gusora umwana w'umugabo ujya mwana we menya abana itungira abana munyandike bakunze baranyandike munyandike ni gwawe si gwawe bakunze ni gwawe si gwawe jewe ntawe mfise kireka nimba ari we ngira gwewe kubera unamuzi ngira ni nawe wamuvyaye journalist ugara kamera sinumva ingene womenya umukobwa namuze tumutware bakunze bakinite kandi abwiye yuko jewe ubu niko na supporta yakine TV uya pata bene nawe gituma tatugibiro ni kinyama cuze muri umuco nesta na umengari igiturire kumari igiturire bavuye gusohora umwana wiwe no gutamba batamba chavango wanzimije bachavugo yakine TV yazimya ugapata benge mujejo ivyo ntibikunda musata gukunda usora filme nzira gato arari bejo iyo bayitwa photoshoot iyo bakunze reka rero pati jambo nababwiye zigitangura ati tuvuye mu rubanza rwa Apotre Bwenge Apotre Bwenge tero semba abugore mfise nivyo afise umugore mwiza murabona iyo ni photoshoot vuga mu kirundi ngo ni foto bihenze bafotoye nabi oya ibyo sivyo ico ni ikintu c'ikinyoma bakunze bakina kiti nanguye kubesherwa ndavuye mu kiganiro fatuko murabibona nawe ko urubanza rwari rwaryoshe murana na wetu niyo yarari akadenderezo ni kabi inyuma yo ngabo oya pa imbere ya kamera abi foto neza imbere ya kamera none photoshoot izo ni photoshoot murabona ibyo sivyo bakunze bayakina umvira rero ndazi ko uyu mugabo ahenda abakobwa beza yuko atubatse joro musigana bimele tu yirutwana numugabo kandi badahita kumukora imbere ya kamera murabona numugabo bya numugabo afisa abana babiri kandi kera muri team imwe wewe twagiye muri team ye nawe ntaje ni muri kwa niyo manager wawe ni manager wanje magabo basigaho baho sawa magabo rero yafatwa na sayimba bazi sibira gato rero wewe uyu ni manager wawe amana ugiye manager wewe amana manager wawe wa mugabo ni manager yawe Chokura mukazi ubunyene nta numwe nabyo wemera ko manager waho kamburi ko njamo yeye rero kugiye mu kirundi basi ni wemera yuko ari umukoresha wawe yakine TV bivuga aba kamera sivyo bivuga kamera sho twenga jewe ntabwo umukene nguyu
agukoresha atwava mu ikamburi iyo mugabo atagira ibiro ariko bakunzi ba Yakini bakundi ba Yakini TV je ndagiye ubwo abagabo bose Didi reka dusetse uyu twemeye ko afite umugore twatwemeye reka ndangitse yewe mfise abagore benshi n'abana benshi mubabariye mbese umugore n'abana aba jewe ni muganga wa gufasha abantu jewe na mugore mfite bakundi ba Yakini TV mwirinde usempiyaya sempiyaya afisa abagore aba babiri n'abana bangahe sema mu Kiswahili ndababatse mimi sina hata mpenzi abakobwa mwicura ngomba ndababatse bakunzi ba Yakini TV icyambere mbasaba imbabatsi kubw'amafoto y'ikinyoma baberetse imbere ya kamera subscribe wewe reka sigara rero buroti nawe ga wewe ntabwo rufise kweli jewe uvugisha ukuri nawaogope Mungu na wa shortcut na wachochoroni sina wakunzi wa Yakini TV mimi sempiyaya bakoze Yakini TV reka nabashimire rero ntabwo ari showbiz nkuko yabwiye Sempiyaya afite abagore babiri nkuko yababwiye Apotre Bwenge afite umugore umwe n'abana babiri tuvuye mu rubanza rwiwe wanye ko bari bambaye neza nkuko yababwiye uwari hirya gatoye nyamango ni mufando nawe afite umugore n'abana bane ariko abakiriya bafite muri kwa bameze ariko rero tuvuye mu rubanza rwiwe kano kanya reka dushimire abavuga ko dukurikirana mwaraheza ciao ciao